Twabasima bari bakore media twabatangera abakorera TV tinyamurungi kore media kandi iyo kumanyanga online TV mabari yo kwenti basimara kimwe cy'amane tureba no musahonu subscribinga musahonu mu bebe bintu bite biturufutekaho program musiti numbana muzebo ko ziri kugenda mbene rizoba najezo nabaretera umushija wa mana umushija wa mani urukwata bintu by'amagara no mangu wotinde amagara no butero so izana baretera umushija wa mani nyenda yiyanjure atugambire we Mbazi yene kureta yangambira ngo doctor nyenda tumanyungwe Mbazi yene kureta atwegese tunjire kumanya ko turayombe kamagara gitu sebo nakwakira nakushimira rwasebo urirota ireje ndiyo ndiyo kurukayo bano nyenda ngo ushobora bawurikiza bitu ubanze tagado bazo tubagambira amazina gawe rero tugumisemo tugambire nare wisha nakacupa aho tugambire nukura bintu ki ninde guri kumbozo tugambire nukura bintu ki Omubazi mbaweta bazoba ugambira ababurutse bazoba uyanjura amazina gawe amazina ganje no banyita Dr. Gekitanda Moses researcher kucondoza abikwatirire n'byamagara imyaka 7 batitwarire imyaka 2007 kucondoza ahantu barazabanze ziri kubateganisa umunsi kandi nyina amasiko ngo abintu bari kumanya weze ndwara zino bukare abo kugira ngo baba baryaho indwara ikiyombeka kare imyaka nkabiri yaza kutabuka ibitwire ubwire buringwa konka we atari kukimanya atazo mu byo kucebeza kureba indwara yeri mu idaraki sanga bamwe ndwara zitakibasika bamwe bagenda bazumunsendisha abweshonga kugira ngo baba takimanya magaraga bakubebye bintu kubicondoza no kubigezesa umyanya yo kugezesa zamu kureba indwara niziretwa kina habwenche ndwara ziri nyinjo munsi kuba muntu no buryaho rwara nka kansa y'urusu rwara nka shukari pressure za rusaze suguhe kineho umutima za shukari ningo buryaho rwara stroke nko pato kumanya stroke yawe ni kiretwa cyo kurwara stroke why kibuzo ni kigera ni kiretwa ki cyo niyoshonga abinji mu rwiramisho ganyu garemo bunyamanyamani bashemeza aho mwaka bashoba bagagarukamo abwo kugira ngo kumanya iki kubasa kuyamba amisho gawa kiretwa ki abantu tandike kwigura ubwongo akuba niwo kushabesha arazira kushaki bonka utarwanire hamagara gawe n'ikimanyisa ngo banosisa ubwire akuba igense iturumu wowe ngani wene kuba umushawo w'amagaraga washasha nta wenci washasha waterwa mutwe ni kiretwa ki wari ubwo mu ndane kiretwa ki ateke kintu nicyo shonga nkuru muno bantabinye mu kira kunyomye ndwara zanyu muzireba nk'ikitine mu gasho nk'ikitari cyamani nkakuziri kweza ku rugame cyamani hatutandika ku mango amagara n'ishonga nkuru ateke ni kiretwa ki abantu abo Ruganda abo munsi y'igiyone no matwe naturyo mutomo muri yegisi turinduko eshagamane turinduko musayizi umukara abo baro size cyaro empango arusho ko buri muntayine ko yikirizamu size yare muyona amagaragayine akeku ati you are fast love your body why in the world all people, all countries, all people, one blood, different color, different sizes, medium size, big size. Just honor from God, message from God. Why? At you are your body. Be serious, please. Which size? Which what? Why? Question you, ladies and gentlemen, love your body
ati why ati doctor nyina maze kuvuze ko Omubazi ubwo ine iwe nowe uri ubijuma uri wa nanga wa uri w'ibishaka aha ati doctor nyina kuvuze hakuba abarebitu n'abandi benda kwitegereza no kucenga Omubazi kuza gukora kahika kugira ngo extent yo kugira ngo abantu batandike bagukoze se yuko kosa science cyo ko gukorota gukora mbintu kinaninya ngo ushobora haba abarebitu bongeye kwitegereza hatice cy'uwagamba wakigamba jemo munonga Omubazi cyo rwaba kwita fire medicine kigambo fire medicine kimanyisa umuriro basi akubekere kuriya no muriro obuto ato murono kuraza bwo gundi anenjoro kureba kubicondoza kugezesa imyanya yo kugezesezamo kureba indwara virusezi zitwini kumena mwenda ziri mu manage hatebyo byona research practice for laboratories monitoring following such tests in fire medicine katwara hatuyo myaka abiri na mushanju mazira kandi kutandika kushoza Omubazi utandikira kushoza twahisa emyaka 2 n'amezi mushanju ato Omubazi kitwagukorire ubwo kwihamu bori indwara yona kandi kugendera step by step kugendera omitendera atenwara mushango umuntu notirwa umutwe turukumana abo cyo kuterwa umutwe cyo kubanza bamwe no kutashohozaje ubutanywa amizi abamwe nabaryaho akoze se bintu ye itashemerire mu magarageye hatumbire acid zivugana zubondana acid yo bihondana na acid yo kurwanisa indwara hati buganiro mu stomach abihondaniramo umucansha cyawe atso Omubazi kiguru gukora Omubazi tuwarangira anti message from God medicine from God Omubazi n'uburwo warahanga wangira ibyo iki yaguretire akaguretera kugira ngo uyambe abantu abari kufayo akubahende kugambira tutandikire kushoza mu myaka 2 n'amezi mushanju abantu abakoze isogo Omubazi barone bakirira kimwe binji munonga akuba oborwiresigo ubano za dialysis mu week emirundi 2 uba tukatandikire dialysis ubano yenda koziye kine cyawe ninga sugoza no manye kizibe kirgo mu bantu muriro mostire nka rihangarinde mu ryitu Uganda hano n'abantu mwego kunda amahanga gaga kundi ihanga ryitu nitutuyeyombeke bamamana kungano shanga umuntu mu ihanga ryitu risache tukozera abantu turi miliyoni 85 waza kushanga miliyoni nka ezeri kufamagara gabo na miliyoni 10 akuba abantu abinji nibakunde ibintu byo hati wamugira ngo omnya proteins ma vegetables tari kufayo what is vegetables what is proteins hato mureba akushobera nambwenu haruwe kizubu cyamani kabande yo niza kumarira nimba shobora abantu mukunde amagaraganya wotagakunzire takija kuteganisa ruhanga ngo manya ngo ryo no shaba bamwe muzomaramizo mushaba kandi ko muntu washukari na pressure turi kwikiriza bya kusi twaturyacho kugira ngo Uganda yitu twine mu abasayansa babazunguzi basiyoregisi yes turi mu konka turi bace onka turi dushabe shara kugira ngo tube binja abananye yo munya Uganda yatso ubwo Omubazi kugusumbura nembabazo wahangira yona urumebishaka itwarena ne 15 nza kugamba aho bike ati doctor ninyene ngo abakutureba uyongera bashobore Omubazi mukagukora Omubazi cyo mu bishaka cye mwakozire mu kuza gita mukagita bishaka na nabi kugira ngo umutungo Omubazi ogwenyine amine bishaka naza kubigamba kuri kanizagamba aho bike harimo papari harimo vakedo harimo imiyembe harimo nanasi harimo rukaka harimo nimo harimo mbirizi harimo ibishaka byinshi naza kubishobora tubasa kurara sibe so
ubwo nugukorwa mishaka kandi nuguhangara guhangara n'emyaka 2 guruho ukati guru kwikiriza bwakuza mu furiji uta umwanya mu buryo bakabada bankahi unka nigwihamo buri ndwara kandi gugihiramo umubire bwayo kandi obundo butumwa bundo kubagambira abo Ruganda Dr. Okirekire ninyanangu utishoborere noma ngo mbaza uko bakacupa nkaga nubasa kushanga nugwene gutambana indwara na 10 konkana haba hari indwara zamani iwe ngo mujumbuzi zoro ko wagukorera kujye ninyenda ombazo gunda akoreye gubene gutambe ndwara ejina neji ezini no burugura zitambe konkasi yishiro mutyezo iwe ni indwara kimwe zimwagereza kugira ngo reka mujumbura ombazo go ozirije ezabiri zirimene kugira ngo matangire indwara eziri dangerous munonge zo kurango zirikari ninyenda barizo yakuba hatogomba zinezo kuba indwara bitano n'ubuzita bongari indwara 15 eziri dangerous munonge nkamba niza kusoboraho ndazizo iyo kubanza ari indwara ibar kwita shukari indwara yo kubanza iri dangerous ni ye shukari nibona bonesa munonga ecendeza amange gamaka abamwe norabitine abo kugira ngo amaka tigacokoraje abamwe usanga umushija yayitangwa mukaze ibintu biye byamaguze nabitwara heru hatoreye bakabaka ningo shanga umushija yayita ngo mukaze we ibintu nibabitwara nkahi ambiye amaguze byene babitwara heru ningo mukaza yayita ngo umushija we ibyamaguze byeye nabitwara aheru ate chiri kurete cyo niki akubana mama mutachikwataga na kitanda shukari ne kuyihaho emirembe yawe yone tandika kushanyarara abamwe shukari babatema hamaguru abamwe babatema hengaro abamwe shukari irugamu shukari yo yonka ni kansa manya kujya one byo kutebereza shukari ni nkakansa kandi ni kansa aba warabayika kutema ho baba takutemera ubwo butwana butemba bukwita batema ho rukumu marama kuyamba ngo bugatemba bukakwita atso abantu shukari dangerous munonga ezinde ndwara ndizo ni pressure nayo ne chankaranyo muntu kayaheza kutemba atari kwikirezebwa kuyombererwa atari kwikirezebwa kuvuga motoka heza kutembwa atari kwikirezebwa kure ikintu kiri kuhenda cyone byo ni pressure nkimanyisa umutima ukusindika ishagama umumisi hato mumisomwe na harime bicafu byo butwana babyeta infection kunga itenkanye kenyine company yitu mbajeta God is good African Herbal Medicine nkitwe kenyine company yitu ninga kenyine nywaru kugamba kunagire kukireba nakireba mu machine mu computer icyo kitwa kikatwara ubwire buringwa infection ni poison tukujya mu infection pressure ni shukari ni yatemba utafunire mubazi go kumera ni kunka ititwe nkogo mbazi waza kujihamo tikujya uno ikano jihamizo barimwe no nyogo mbazo ryo kwatandika gukorera hatkoro kweza kuro kwatandika gukoroza no mubyomo kumanokebeza ibyoma byona ibiryaha mutinde bya medical nokebeza oreba pressure yawe ne tambureta hansi ya iguru ne bareta shukari yawe ryo point zingahi ne barazingahi hatso umonitoringa oreba shukari yawe ko ryo nitebera tubare doctor hariho nezindi ensugo hariho kushangana za dialysis umusandi ibiri umurundo umusandi ibiri bamwoza dialysis wa dialysis nayi nakanto amaraka urishango mutayina kanta amaraka turi kwikirezebwa no kumuyomberera akuba steps zari kubari mu zazire dangerous munonga hatogwe wa dialysis nawe ni kumukwata kandi yatakagira dialysis akona kantu kace ariyo gombaza kandi wikiriza ngo gumoze kucebeza akuba nyondyo mushawo wa hapo nishaba doctor zine ndwaro zishome urukhendera shazi rino zitwata it's okay hati nashobora ahasigo hashukari hakine hati nkekine kiri dangerous munonga white blood cells red blood cells ine kubana zihinduka mu rwano day hati virus hati nucyo kureba white blood cells abasirikare bari kurwanisa indwara red blood cells abona bari gukora ahabyo kugira ngo ishagama yawe iryeta nitambureta hati nkaburizo shagama yawe ne kubane hinduka unkai nari kumari sande takahinduka noro kushango misho marimo buntu buri kwiragura
ati nanchaso nani ndo kumize moshobora endwa okumize mugamba ndware zo zihendere rero endwara ni nyinshi konka ato muntu uri kukurira ari kwikunda tikiri kwetaga kugamba byinyi indwara yo rukure yangu yone kumazire amani ati noranke gisirime yo rukura wano yihamu ubuchafu bwo butwa sirimo hatize mezinde ndwara nubakiriya muno kandi ko rukubano naho tukikoreho naco akuba turyampeho hati twaturyampeho ibintu tubicwa bugufu doctor nani nyanangu ushobora kache tukhendera company yanyejo nibuzubuki ubu muri kwija mukatunga mu company ngeje mukukore mbazi yanyu kutambura abare bitu ba Nkore media nubuzubuki ubu muri kwija mukatunga mu company yanyu umutambuze mbazi yanyu umukwereza abantu abakose mbazi yanyu nubuzubuki muri kwija mukatunga mu kimu shobora ba hate cyuwagamba nakucengaje no manyisa ba customer bi ntubareba muki twatagana nabo tuta bakora bataryeje mbazi yitu ati yeje mbazi yitu kizubu kitwine ati nko muntu no yemera umugambera dozi acara ya nyumbazi yatereramo ayanga kumara dozi kandi to kumurimo gwitu nubwo kucirira kimwe ubwo kugira ngo warware sikono zamurwira warware kino zamurwire kine ninga shukari ninga kuri nezinde ndwara zo za rusazi manyefu imanyaki itunokirira kimwe ukira kandi twegeso kubo mushawa w'amagaragara bya diet kora diet muntu nitwegeso gukora diet kurya ibintu biri kuyamba amagaragawe kunywa ibintu bitari kufuka ubabushera uba kitirimito bakunywa mizi uba kuryo butunguru bisibori izoba byo nitubikwegesa bumushawa w'amagaragawe kunkari hekinde kizibe kituye ari habo rukushanga batari kwendeza abatayi babo ari ukushanga nibendeza abatayi babo kunka barahango wangire byona naba bari kwendeza abatayi babo rero mbazwanyu ko mutayisha kuzisata kunwa atukankore ko max ati yogo mbaze nibwo kundebe nyine ndwara yo kandi tindi ndwara ntabwo kugira ngo agire cyanteganisa inywa ryo gomba zo fukizo bushato mukasheshe na no mwazi kintu kibagiri ate kituru kubaganda tugira ngo ubu kweza agambireho no ndizo yareba icyo bashomesa akuba amagara ni bwo kubanza tukakora promise utine maga tukakora in future utine maga struggle trap byo kurabamo ine kubogumisirize akubembera yese iturimo insiyone kine mutatari kuraba mbizibu kine mutatari kuraba mbera kunka waraba mamagaro gini ibyo niyo songa Dr. Gambara abantu kuturukoso mbazi atwazo mu bikorwa ubwombazi nonyo aho bufundikizo bushato mukasheshe na no mwazi kandi abana bato b'imyaka 2 3 5 8 nananywa akacweka kakafundikizwaka kandi umwana azirwe no mabana nibazarwana n'indwara nyingi munonga nizurugahare banyina babo abwe shonga kugira ngo muzira karwa ayine ndwara ine za shukara ine pressure ayine fumba ine binyuru na numwana azarwana umwana azarwa ine pressure azarwa ine shukari abamwe abana nibaza kuzarwo shanga face yone taru amizigo mwana ari kutamburira mari kwetororera mu umunda yanye na weye inobutwa bwonka kandi abakazi mwebye diet ndamagaraganya abakazi mukabere n'umuzaraje konka abo kugira ngo abinji timuri kufayo kandi haro cyena shango muntu nanango bamushemeze atashemere gushemeze ubwo no kushabira akuba amagara nigakira byona no wahita uburuzi bwebiro ne shana washemeze bwa ushemere gushemeze bwa bujya ngo waremire ngana rujyanye tindi kwenda buruza atumureba akushobera doctor atunyona zo mu bikorwa kuba twaza kubishoboreraho ubwire turara ho tusiyebaho turaraho tumarane myaka kucerekera hwa akubo kwega yereka abantu nabwo mubaze nyone gwe gundeberire tinyine ndwara yo no magaragara yereka abantu kandi teribamo niyo kuja ati kubasa kwata kana ba customer bita bari kufagera bona ari kufayo tari kurwara kandi atari kufayo akubo muntu nwayine kwega muntu noreba no yine nabano muko muhabura yanga umukazo ino mushizo muhabura yanga umushizo ino mukazo muhabura yanga mbeso kamujemesereza tokubaza mbeno so ahandi
nasigara nubanyeta Dr. Alexander Moses Mbarara ati Nkore kintu kibari kweta umbaze nubagunywa batanyewe nubwo gundeberera ati naza kunyaho ndi kutendera reka abantu Dr. Twendere shaza twata akubobwire na wana nashobore myaka na 10 tibikabaye biga so baze ngo gombe kamagara kandi ogunywa ko mubazi ukagunywa nguno ndakunurirwa funde kizobushatu mukareba kaka baba bubi hata bw'indwara yagenda kine cyo kusigara muno kuba waza kunyo kutweze shati ne kari kusigara ndwara hati yagenda kandi ogombaze ningutame kitine samunonga konka ninyeno ngambire ho disi yagwikirigita nugunurira no kusharira mukaragurguta ati no gunyonko mubazi wara no gunyongo no gunyonko mubazi ati wari mwogombaze kimesa unamagaraga ugakurema nigukora ahantu waraburi indwara yona Dr. Yambera abantu ka na umuntu yakwasa kugwiha ubahereze n'inamba zawe zisimu wasibure twinde hato gombazi wano gwenda nuza rwebihuro sentani rwebihuro seru rwemikunyu urabira kora n'urya utambara kandi kuwo kubore haro kwena ngo district ya ati turyo muri city city Mbarara ako abantu ari abarinka ho sana wagamba ngo muruka atakuba turyo muri city Mbarara muruka ni nyakinene atso nahendera ningira ngo abantu nore abantekero kubateganisa umurye jinsi amaka gaciro muntu naje ati nyine stress ibintu tibicaka munonga bakazibona bangire abakaze ibintu tibicaka taina appetite arebo mushija waye chiko mukishenjarira ati kabene muhabe ibintu konka tibicukora ki tibicaka abashisha buna baryaho n'abashisha nikoko na nabugire akana rirato mucyara wanje baza kumutwara twamuhiro gombazi indwara ze zona yatebekana kuba tukabone sukari okaka ninga kuresha ati nashamba kumwenka bajaji aya nashemererwa makagona gatebekine n'abana batebekire ahandi niko nahendera naza kugambe namba zese basomere namba bahereze namba contacts tandikira MTN 0 mushanju 88 19 59 nkagani ningaruka memironde ebiri jonka 0 mushanju 88 19 59 nkagani ibyo na MTN yaho hatikatuza Airtel 0 mushanju 5 nkagana mukaga 0 98 94 bazagaruka mu gwa kabiri 0 mushanju 5 kagana mukaga 0 98 94 ahandi ruhangana abakundira kimwe. God bless you. Cece cyonyine abere bitu bankore media mwebare munonga abakutireba bona yimuru bona abantu basimira kimwe kandi tiba kumanya ngoro kwa ya kamera kwata program eje nabari of savage batwineho bagenzi bitu nka Beazin ZG umushunguzo w'amanu kumanya kandi ngo akitire barahamu tino CEO yitu Mashweko promoter uri mu program eje yari MC Mashweko niye na pastor mu kintu Please. Yes Uganda, we bari kuri program echi wabano kimanya niyo sha just chilinga kwasaga Mashweko net promoter the number 1 kuluta selector kuluta ningale kale Ninamani, no sakuchiriza ngo ninamani. Ninamani, no sakukakasa ngo ninamani.